saya berpisah, mungkin sudah suratan, namun janganlah kau sakiti hatiku. Ipike menghayati Muhammad Mori ke Bune Idul Fitri klose perlu ndai rayakan. Mori ke harus bahagia Cina ain kapili tuta edanah gomi ke sanan cau tiwara ada khususamu. Mori ndai ke tergantung aur fikir bandai Cina tiap nikmat mori ke bola maru nahu pak gitar loa ngaha minimal nahu kembui pulo aku ne angi online lah TKW. Hahaha. Mori kandeden cahau si bune singawan loa berkembang. Syukur nahu kelengai warat dong ma bola marung ka fiki bune caran ka iha dori iha ke baadena nahu ke setiap bola maruku nge pa bersyukur kelengai babaun dedekain hama karena mbui pumbei baru ma kesempatan di mori walikai tiwara jaminan dai ke di ma bola si dinaisi makanya ndai bersyukur na epodap lah nikmat na bersyukur din dei honi bola marundai loa ngaha bersyukur ti edam doka kantab dokter ngaha edeng ngaha ake makanya ndai ke harus bersyukur klose pahung gomir aja pahung bune dom susah jauh sih Dai madan cepe HP bosan kan Xiaomi ke ekone ede setengah madde ku veli webana hure tono Xiaomi buru ke dai iPhone zaman ake dai makeren ain batu do mawara anai ndai ke do dawara ita ke dai watulam ka au ne anamu dam beto itin tahun syukur rau mata hatimu tertutup kemilau harta hingga lunturnya cinta yang kita bina. Bau sedikit pahung gomire nahu rahu ku didai ku cepe Xiaomi ke HP iPhone wati kau na edera na ini fitono syukur wara HP mre daripada namin dan tahu HP ke HP ke jadul hamae oi kawara japun coki ama mengupa piti wali ke HP edere ni ake tahu manusia dalwa di ngwa wali re klose edera ngwa nahu klose lo pun nahu gomire di sekolah re oi tono wari japu fikim re ni wara si ohala bakaropot tono ain kananu tajanga konne karopot de tahun panghakaim na bahagia lalo pamori re ain na ini firana ne lain sin tahu pedere mapilih tutamu gomi doh sama pelodai nahu wali macalama we ku nahu wali nami kawara we amre lengae ajan iha ade si topak kempingam nahu mampinga sampai satuam gomi pedere